Halo guys. Ambil barang-barang. Yo atas izin ya. Iya, po, izin deh. Lah, yo, askon. Ini sandi barang di belakang. Ya. Jangan masih bos. Jangan masih bos. Lah, saya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Itu saya itu. Satu sandal. Perdana Indonesia berangkat ke Singapura pentas perdana buku internasional membawa karya perempuan terakhir, dan alhamdulillah ini rekomendasi dari Nanjombang Group, pimpinan Dayadi dan Angga. Dan dia ini sekarang bergabung di Nanjombang Dance Company. Satu kebanggaan barangkali. Saya mau ngambil dia juga jadi penari nantinya. Cuma sayang bayarnya terlalu tinggi. Dan saya cuma diminta jadi pemusik, kan murah. Oh iya, saat ini dia jadi pemusik saya. Itu pun gratis. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls. Sekarang sudah pukul 6:40 ya. Berada di Bandara Internasional Minangkabau. Lagi drop bagasi sekarang. Check in. Terus habis ini anak-anak. Mungkin pesawat kita sekitar 8:30. Untuk hari ini kami bertolak untuk berdakwah dalam kesenian. Berdakwah Ke mana paling jauh, Mak? yang paling jauh itu Eropa dan Amerika. Amrik. Berapa lama di Amrik? Di Amerika itu kira-kira 1 semester. 1 semester. Nah, 6 bulan kan? Ala dapat tekan nendang di Amerika. Dulu sudah mendiang. Nah, ini harus dicari gantinya. Di Singapura. Yang pito. Yang pito. Yang pito. Siap. Untuk naikkan harga salon dendang. Yang pito. I don't know who you are. You say I know you like I know myself. It's all perception. Maybe I could love you like nobody else. Let's see how far we can take this without breaking hearts. See what we make. We pretend we're not falling, but you can't keep your hands off of me. You caught me without warning. You hold me close enough to see right through me. I can't take. Kita lagi nunggu pesawat sekitar
Ya nunggu keberangkatan. Kita lagi nunggu keberangkatan. Jadi kita di smoking area di sini. Hai guys. Hai guys. Hello. Wanna be where you are. I'm drowning in my thoughts, I'm losing sleep. It's just perception, but I wish that you were lying next to me. And I wait for your call. Wanna run, but first we learn to crawl. See what we made of. So what are we afraid of? Udah berangkat sekitar pukul 6 pagi. Kita udah siap-siap, sebenarnya udah dari 2 hari kemarin sih persiapannya. Kita packaging barang sama prepare seluruhnya. Properti juga kita udah kelar dari 2 hari kemarin. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. Dia gak taruhan nggak? Baru gua kan. Bawa mak? Maka mau ikut rancangan di Malimbiang. Gua di Balimbiang. Gua Alam ya? di gua lubuk na tempurung. Gua lu tempura. Terus kata langsung. In number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll Kita udah nyampe di Kuala Lumpur. Kita transit dulu di sini sebelum kita berangkat. Jam 10 ya, jam 10 lewat 50 kita berangkat. Terima kasih. Have a happy journey. Flying from Mercedes boarding AirAsia flight AK882, AK882 to the runway. We all passengers, please proceed with much honey and Oke, here we go. Halo guys. Halo guys. Ketemu lagi sama kita di sini. Ha- Halo guys. Halo guys. Halo guys. Kita mau ke Singapura nih. Berawak tuh. Baru tinggal di luar tuh. Kita baru nyampe di Changi dan sekarang kita mau menuju ke imigrasi dulu buat ngurus semuanya. Sebenarnya dari Padang ke Singapura itu nggak butuh waktu lama sih, kayaknya cuma 1 jam doang sih sebenarnya. Karena kita harus transit dulu, nggak ada yang langsung ke sini ya, kita mesti makan waktu. Muter. Berapa ya? Berangkat tadi jam 9 ya. Sekarang udah jam 2. 10. Butuh waktu 5 jam cuy. Keren. Yang seharusnya 1 jam doang ya. Temen-temen udah pada ke bawah. Kita ke imigrasi dulu. Dijadiin lapangan futsal udah berapa tempat nih kalau di
Indonesia udah disewain tuh lapangan futsal. Di futsal. Ada 10 lapangan futsal 1 jam. Enggak, jadi tapi makan loh. Itu bisa-bisa loh. Yang rame. Yalah. Itu juga. Wanna be where you are. I'm drowning in my thoughts, I'm losing sleep. It's just perception, but I wish that you were. Kita lagi di smoking area di Changi. Ini teman-teman pada udah 2 jam tadi nahan rokok. Nah, sekarang udah apa ya semuanya pada cowok itu pada ngerokok semua di sini. Narasi dari saudara Adi tadi sangat salah, tidak sesuai dengan kenyataan. Dia tadi bilang cowok semua pada ngerokok di sini, padahal ada banyak cewek di sini. Jadi ini kalau dia sana sudah presenter, dia di salah satu televisi swasta, dia minimal kena SP nih. SP itu 1, 2, 3, dia bisa langsung SP 3 ini. Swasta sih sampai presenter. Sebenarnya pernyataan saya tadi udah benar, terus cuman Dajonnya nggak dengar dari awal gitu loh. Saya bilang rombongan dari tim kita kalau Bang Minangkabau tuh semua cowoknya pada ngerokok Anda semua. tadi bilang di sini. tidak dari tim ya? Nah, dia nggak dengar tadi penjelasan gue dari awal ya. Susah lah. Dia udah kalah. Kalau kita jelasin dulu nih gimana smoking areanya di Iya, jelasin. di Singapura. Nah, kita cuma boleh ngerokok tuh di area kuning itu ya. Ada garis kuning. Nah, kita cuma boleh ngerokok di dalamnya itu pada ahli hisap, ahli neraka. Ahli hisap kita pada ngerokok semua di dalam. Kalau keluar dikit aja kita bakalan didenda $500. Jadi buat lo yang suka ngerokok mending kalau di Singapura tahan dulu deh ya. Mudah-mudahan kalau lu tinggalnya di Singapura, lu bakalan bisa berhenti ngerokok. Wanna be where you are. I'm drowning in my thoughts, I'm losing sleep. It's just perception, but I wish that you were lying next to me. And I wait for your call. Wanna run, but first we learn to crawl. See what we made of. So what are we afraid of? We pretend we're not falling, but you can't keep your hands off of me. You caught me without warning. You hold me close enough to see right through me. I can't take my eyes off of you. You caught me without warning. You hold me. Wanna be where you are. I'm drowning.